جدي سوا وشي حذفه هم شاه هر وكي شاه يعني مثل شاه نادان وغافل بود نادان وغافل بو كي نادان وغافل بو يعني وكي شاه وزير جي وكي شاه او جي هم نظام بو هم جي غافل بو پنجمیزه با قدیم ناگزیر دبي رابو او كر يعني پنجلشمیش بو بوی خدا بوی يعني بأمر وي خدای كو قديمة و ضرورية قبولاوي يعني بيوي نابه يعني قال إلا قبول كر رابو يعني القارشي ودركت القارشي دركت يعني مثلا القارشي أظن بنشاميز يعني اصطلاح أنا پنچه میزد يعني پنچلشمه يعني پنچه آویتن قوغا مجادله کرن قوغا کرن شار کرن پفشون بیان پنچه تدی انسان قوا كل او كيرت كم پنچه داوجن هف مثلا بیان پنچه يعني انا دست اقدابين هم لو كي شير وحيوان وفلان بيمان قوا كل بهف كل پنچه داوجن هف يعني مراد كيناتي يعني دوی درد يعني مقابله ومجادله يعني بله با چنان قادر خدایی که از عدم صد شو عالم هست گردان بدم يعني با چنان قادر خدایی دیگل يعني خدا کی اوها که از عدم که تنبونه صد شو عالم صد وكي في عالمه هاني صد يعني عالمي وكي عالمي هست گردان يعني هاني وجوده يعني موجود كر بدمكي دم يعني نفس راشته قوتن و مثلا زمان و فلان راشته قوتن دم بدم يعني زمان مثلا وهذا بيجن مراج دمجي امري كن فكانه يعني اگر كن نفس يعني اوكبه يعني خدا تعالى بكن اوجي يكون يعني خداي قادره دیگه وی خدای کو يعني وی خدای کو قادره و عدم سطح عالم وك في عالم بيك دمكي بيك نفسكي بقوتنكي يا خجي بيك ثانيكي يعني بين زمانكي پر هندك تينا وجوده ادقال وي راد بشت كه پنشت كه صد شو عالم در نظر پیدا کند يعني السطح وك في عالمه در نظارت هدا شد که پیدات که چونکه چشمت را به خود بینا کند يعني اگر که دوا که چاوته بخو بینا بکه يعني رانی بکه يعني تشتاب بینه او یا صدحب وك عالمه في عالمه هانه در نظارت هدا او شد که پیدات که شما در نظارت داد بسیدم يعني مثلا خدای الباخو پیدا بکه ما چه فایده يعني پیش شعبته کار شب که خدای تعالی و هوا سطح عالمه و پیدا بکه شاکو و انا و شاغي بلكي و گناش گالاکسی تندی اما علم ایروین بصدا بلكي هزارات بيجن گالاکسی دنه هنه evet 21 هاتن 22 گر جهان يعني جهان دبيجن واني ما تركي جهان دبيجن جهان كيهان فتحين اصلا ده اصلهم فتحيه اما يما تركي كسريج دبيجن كرماجي ماجي جهان بلكي ماجي تركيا اتكلنا لك ماجي قوتي جهان گر جهان پیشت بزرگو بی بنیست اگر دنیا پیشته يعني عندك يعني الجمته بزرگو بی بنیست الجمته اگر دنیا مظنه و بی نهایته پیش قدرت ذره میدان کی نیست
لپیش لما البر قدرت خوده قارشی قدرت خوده البر قدرت خوده ذره کی میدان تو روزان به کی نیست و ذره کی جنینه ذره او کرمالی اوروک یا غجی او تشتی اوروکی کل بر طاوه بیاد کرد يعني الباطة اگه صاحب دنیا مازن به فلان به بیوان به هم البا خوده وقت ذره کی جنینه demek o zarra atom başı benim. نه آتوم نه نینه بچه آتوم تنه آتوم يعني او آتوم yani en آتوم şey او ذره کو مثلا انا يرو معنى آتومه جوه ذره گرتنه yani يعني ان جسمي هورك ان جسمي تشوك aynen. Benim. این جهان خود حبس جان های شماست اوه دنیای بخو حبس جاني ويا حبس روحي ويا يعني دنيا نهاية حبس روحي ويا انسان الروح كحبسه روح بدن ده محبوسه روح بدن ده محبوسه هين رويد انسو كي صحراء شماست يعني هين يعني وكيكو امبيجن دهرن يعني هرن بوي طرفي با كو صحراء ويا انا او عالم ملكوت جويد هرن بالو دريبا بيدري صحراء ويا وكي حبسينينه حبس طنقه من انا دنا في بدن ده جاني وروحي محصور معاه بدن نهايات وكي انسان كي كنا برا شهر ديوار هذا اما اساس جي وافرانينه جي وجي كدنه صحراء كي هيا كو يعني وش بجاسس علامه قيامته يعني علامه ملكوته يعني علامه بالخطابه يعني سيدا اب قوهم في كدن دابو اب هين رويد شبو هين هين جيهان خود حبس الجيهان يا مثلا شماس هان وهان هون بشنمك اي جمله جن دا مبارك من جمولو دا مازن باطيل بجا يعني هان وهان مثلا دشونا جي تنبيه وإشارة دا هينجي وصا دشونا جي تنبيه وإشارة دا يعني بك ألاي تنبيهي وعين زمان دا قاري استعجال جدا إفادة كرن تدي مر كرمانجية مرد ده هايدي درا هايدي درابة يا مثلا يا دهرة أو ده أو هايدي أو أنا هم جبوا الشارع هم جبوا قاري تعجيل الدنيا إفادة كرن إجا هينجي وصايا هين راوي انسو كي صحراء شماست يعني هايدي يعني عربية ها وقع هاي ها عربي وك مثلا الا ها وكي مثلا هان فارسي ده هان هي هان وهين يعني اواتين سمعت كنجا هان وهين او بهبرا جيت تاكيد ولا تاني سمعت بلسن evet يرمي وش مالتن يرمي دورته این جهان محدود آن خود بحدث نقش صورت پیش آن معنا صد است این جهان اوه دنیای محدود یعنی سنرلیه آن خود أنا أوادني أو كم بيجن أو قارشي أو دنيا أجر كم مثل عالم وملكوت خد بحدث أو يب بحد وبنهايته نقش صورات بيشيان معنى سدست نقش صورتك ومعنى وهذا بين البروي القارشيوي بمعنى سدية سدك يا أنجلة يعني بيشيان يعني نقش صورتك ومعنى وهذا بين من بيت قابن أصلا وانا أنجل ومانع جوي شرا جوي جهان دنيا ماني صد هزارا نيزي فرعون را در شكست از موسى با يك عصا بصد هزارا رمي فرعون در شكست يعني شكاند ومغلوب كير از موسى با يك عصا دقال يك عصا تاني كدسي بدابو يعني بيك عصا كي موسى صد هزار الرمو او كي مزراقي فرعون
خدای تعالى شكان ماني يعني وان مغلوب كر يعني وان ساحرة مثلا تمثيلية فرعون بون بحضرت موسى ركتن أو ك مجادلة أو بصد حزار وان أو كخو آبيتن فلان كرن خيانة وكان بون مثلا وك معلو زيا وفلان وبيوان أخو بحضرت موسى جبيك عصاكي أو نيزاي وان رمي وان مزرقي وان تاب شكان تاب يعني بتأثير كر ماني 100,000 طب جالو نيس بود جالينوس بود ماني 100,000 يعني ب100,000 درمان طب جالينوس هبو جالينوس يعني يكي طبيبة يونانية يونانية مصرية الله أعلم يعني أصلي خد بي يوناني ما تقريبا نظام مصري وان نظام كما يعني شو إجا بصد حزارة طب جالينوس يعني درمان ودواء جالينوس هبون أما في عيسى ودمش يعني القارشي عيسى والنفساوي أفسوس بود يعني بخير بو يعني فايدة بو ماني يعني طبي مسألة أو أنا سعر كرن قومي فرعون حضرت موسى قارشي بدا عصاي خدای تعالى معجزة عصا داكي وقت عيسى دا جيت طب زيادة البيش تابو خدای تعالى أو نفس دايكي كبفت كرا إنسان راح دبو سيدنا دبي هو طبيب إغريقي ولد في برغام سنة 129 216 في شيء ومات في أنحاء الإمبراطورية الرومانية روما أري أو كاوي تقوم ولادته الكبية ولادته وايد شيء خبرته شيء وكشيء جالينوس يوناني يندبه أما طبيب وفيلسوف يوناني درس في اليونان وإسكندرية في مصر وبعدين راح عاش في روما يعني المصري وانجي أزان ما يده يعني يونانية بأصل قام المصري وانجي ما باشي شيء روما أو كابايتا إيطاليا وانا 100,000 طب جالينوس بود پیش عيسى ودمش أفسوس بود 100,000 دفتر أشعار بود 100,000 يعني دفتر وكتاب شعرها بود پیش حرف أميش او عار بود لقارشي حرف يعني أميكي خدای تعالى أو أنا تاك بون عيب وعار أوان دفتر أوان كتابه قارشي أو كا خدي يعني قارشي يعني حرف دبدا خبردان يعني القارشي كلام أمية پیغمبرك أمية خدي قارشي پیغمبر أمي يعني القارشي خبرداني بي پیغمبر أمي بون عيب ليس خمسة مثلا وكاب معلقات السبعة فلان تب يعني وانا آبيتن تبجي آبيتن خمسة تدي شاعرك مشهور بو سر براي خو صخر وانا مثلا شين وفلان وبيوان شعرات بو هو قرآن نازل بو إذن دب شعر أخبار دا يعني بو إذن شعر نابش evet يرمي أما هاتن يرمي 8 با چنان غالب خداوندی کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی يعني با چنان غالب دقل يعني غالب کی خداوند کی خدا کی غالب اوها يعني با خداوندی غالب چنان يعني دقل خدا کی اوها غالب دقل وی کسی کی انسان کی يعني چون نمیرد چوا نمروي يعني القارشيوي چوا خدا کی اوها غالب چوا القارشيوي نمره و ده حضور ویدا يعني مثلا تنه نبینه گر نباشد او خسی اگر که نبه او خس نبه خس يعني چرچوب قرش مرش قرشك مرشك تشمشتي وصا يعني وصا نبه گر القرشي خدا اما وصا او يا اكو يعني قرشك مرشك قرش قالبه او يا شو تشكي جي چنا بفهمناك يعني اما انسان كي بوش بوشه
اگر کو انسان به و مثلا بعقل به و به او که به گره لبا القارشی خدای تعالی گره شبه بمره یعنی خو بکه وک مریکی قارشی ارادت و قدرت خودی يا الله بس دل چون کوهرا انگیخت او گلک یعنی دل کو وکی چیا اوی قپارمیش کریه مرغزیرک بادوپا آویخت او طیر جیر به هر دو نگاه اوی دالقان دیه شو يعني شنو؟ او اول مصرع اول شو اشارات ام بيجن امكار بيجن اشارات بال او كحضرت موسى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني خدای تعالى وقت تجلي كرج بوشيارات شيا لارزي هجيا يعني جارنا وان منا لما يهبط من خشيه الله نوصى انا كي شيا مثلا جترسا خدای جيجي خو قوبمش دبنو وتاني خاري او بس دلی چون کوهرا گلک دلی وکی چیا انگیخت یعنی قپارمیش کریه او وی یعنی خدا یعنی مرغ زیرک بادوپا آویخت و طیر جیر دگل هر دو نگاه وی دالقان دیه آویخت او یعنی او دا آویخت یعنی وی دالقان دیه مولانا طیر زیرک جه توتیه راد بجه دالقان دیه یعنی الهوا دفرن نه دبين كو يعني او تشكيل نوا ايرانيا دا تشكي هيا دبين توتي يعني هنكي انسان كجبو توتيا صيد بكن يعني وان بقرن تينن زلكي تينن زلكي زلك نوا من فالاي ابجي غريكي ويجيد كن هادو سري قلو اورتاي فالا اجا بنكاكي تينن دوي قلكيرا درباز دكن و سریوی اوها هر دو سری بند داویجن گلی کی داره داوین گلی داره ایجا او توتی تیگاوا کل سروی زلکی داتی نه او زلک دگاره زلک جی خدا ساکن نینه ایجا توتی که اوسا اوها دگاره توتی وکی کل ترسا که ای بکه بخواره حشک نگی خو پیبا دجدینه ایکوا کبسا نگی پیبا دینه جبه که او زلک جی دگاره ایجا اویا هو سرسري ضاد القاء يعني اجا بحث ويدك يعني وانا شنو يصيد كن دقرن يعني يعني اوجي وقف فوق اكيد كبيك من يعني فمخاطر تيز كردن نيسرا يعني فمخاطر فهم اخو خاطر اخو عقل اخو زين اخو توشكرن نينا ري ناوه جز شكسته مينه گیرد فضل شاه يعني غير شكانديا فضل شاه فضل خده ناقره أنا عند المنكسرة قلوبهم نوصت شكسه حديث كيف صحيح نوصى من يعني دبيت تاخذ توج بكي يعني فاهم اخذ توج بكي خاطري اخذ عن توج بكي يعني عقلي اخذ زين اخذ توج بكي وانا ري ناوي شاره ناوي نيسرا رأي ورينينه جز شكسته مينه گیرد فضل شاه فضل خده ancak insan که شکستی بن yani شکاندی بن متواضی بن yani خداینش خدا را yani فضل خدا وان دگره evet otuz bir ey besa genç akenane کنجکاو کان خیال اندیشرا شد ریش کاو اصلا اندیشرا شد ریش کاو لإيراني شتكي اوها هي گنج گاو تشكيل بيجن ادبيات اوان دا گنج گاو يعني خزنه گا دنما اردشیر وانا دا یک مثلا بینش خورا اوها جوت کن که اردشیر ادین که یک جوان جوت که
او بابي يكي يعني يكجي اكيراني اخر جو دكا اجا نجي قايوي طاقل مش تشكيد به وباشي بدري يعني دكولم فانا بالا خدني كي خزنكيه خزنكيه ودنيا خد زير يعني دار دخن ابي زيره جار كي دنجي ديسا زمانك طبيب اوي ارد كبا اوي ارد زمانك ديسا عين ديسا ستشكي وسا تكرار دبا اجا جوي بردا اذن خلق قبل بريكي مثلا دشون وياخذ جود كرن شعبي وان لا اوكي وان نجي قاي وان بو سيدا تاريخ الى خو از غلام عفوا التجميز اي بس هذه سابيجي ما هي نقول يا مقدمه شيء كما زي بيج ما هي معناه ينقول ازيا مقدمه شيء كم مشبوك معناه يخش بيفهم كده تمام سيدا اجا وانا قبلكم سوا شون البايقا جوت موت وياخذ مساويه وايد شون شعبي وان لا اكل نجي قاب وتقول جال تشكينا كذا انسان كي كل باي قابه شعبي ويجي نجي قابه قال ده يعني ريبيت شبر بردوها قا الناس كيويد به يعني اجا كاي جامع بيا بيش اي بسا جنج آکنان نه جنج آکنان کنجکاو يعني قالك وان ابيك خزنه تجدكن جنج آكن يعني ابيك خزنه تجدكن وان ابيك خزنه تجاكرنه وكنجكاو يعني كنجكا كولانه كاويدن كاوش كاويدن يعني معنى اسم فاعل معنى ابيك يعني كوله كنجي شخد ابا كنجا ابا دويا ويا كنجا قنجك يعني بوجاق جنج ابا اولجي خزنه اي بسا جنج آكنان كنجكاو يعني قالك وانا ابي كنجكات كولن وخزنه تجد كان خيال انديش راشد ريشي قاو يعني بآلي بواسطة مثلا قايا كو خزينات بينن ودفينات بينن وخزينات يعني تجد يعني يجيب بأمودك مثلا أوانا كان خيال عندي شراشد ريش قاو أو خيال أبيكم مثلا يعني تفكروا بخياله بخياله را أو بيتش ريش قاو يعني بيت تابعي قاو يعني بيت تابعي قاو يعني فلان كسر ريش قاو شده يعني بيت تابعي قاو يعني البايويتش يعني قال لك انسان جي الباي خياله خو الفلباي وكي خو الباي هنا كي تشتي نباش بيها وايد شن يعني وصل بيجا 31 Mart'ın 32 قاو کی بود تا تریش او شوی ما قاو کیه ريش سيدا جبدري مترادف جراحات خستگی زخم لا او ريش او جراحات نينا الريش دبي دارا ري اوك ري انسان تنه سيدا بات چند معنى دي بجد بي ريش جراحات والزخم او ريش بمعنى برينه او بمعنى برينه او ايلي او دبي دارا ناوه تدي مقول يعني حكايه او دبي يعني مثلا سيدا هي لحياه يعني او بمعنى معناه يعني مترادف لحياه ذات بله محاصين تمام اوكي بن يعني ناويشين الفرنجا ده خدا بلكي بانسا قبل كتبيل معنى اللحية بلكي في شعري ببيش اجيب جانا هون شعرا جوان شاعرة او ده خدا نقلت كه سيدا الشعر نابجة بغوي عيني ده خدا مزدكم دبي الفاظي مترادفة جراحات خستگی زخم ولانه لحية محاصن قرح محاصن ببيان معناته لا دبي ده او مسألة اوكي يعني اللحية الرية فقط اجبركم مثلا او انسان ياكل باي قاد شو او دبي يعني الرية يجي وقت دوبا قا işte دبي ده هم دوبا قا وهم ريوي بيها تصويره كي تشكريه يعني دبي ده طابع بونجي مراده قاو كيبود قاو يعني شو عربي بقر دبيجن يعني تشنير تشمي الود فارسي ده
تازی گا تازی چیلک راج بین گا و گای راج بین گا. گاو کی بود یعنی گا کیه تاتوریش او شوی حتی کتبه بی تابعی وی ریش دویدره دا معنی تابعه چونکی مگو پای دوی گاد شه خاک چه بود تا حشیش او شوی ما خالی چیه خاک چیه که یعنی چه قیمته چه دگره که ترابی بی گیایی وی شو بی گیاه اردن yani تو خو باغلامیشه عرضه بکی تدی چه گیاج عرضه چه دبه و پیواته گریدان و بوی بسن میشت به وج عرضه ناقته حتی که حش دبت شه اجا تجي بوی هواي يعني تنبه گیاه عرضه يعني خب عرضه و گره نده بلکه چه به عالم ملکوت فخ گریده يعني سيدا خوش قول از غلام عفوا يعني sanki مزو تفهم كن نقول سيدا خوش قول مزو تفهم كن يعني مادة bağlanma tabii وشو هندستان یا کدن پای چیلکا بنو اسرائیل یا کدن پای چیلکا خدا کو چیلک شرجه کن yani tabii evya ey besa genç akenane کنجکاو کد بجه yani evya de besa خزنید که خزنه ادبیات فارسی دا گنجگاو مشهوره انا کتاب ادبی نظام لباو هنه تنانه اون گاو کلو داره بینه هنه دوی داره سیو دو ماتن سیو سسه چون زنی از کاربت شد روی زرد مسخ کرد او را خدا و زهره کرد شو وقتا جنکی از کاربت کار خراب یعنی فاحشتیه شد روی زرد ریوی زر بو مسخ کرد او را خدای مسخ کرد او را خدا و مسخ کرد و زهره کرد و کره زهره استرکا زهره تدید yani efsane de heye ev Harut و Marut belki müptelay pire ki bun paşa evana tevbe kırın Xuday Teala jbuk tevbe wan hani wan kire bira berhute lüve dere wan serserî ben dalqandiye nizam ev bejin yani tabiyetin efsane ya rast ne rast ev ya nizam ev jinke jî dibe ev jî kiriye ew Zöhre yani Sterka Zöhre Zöhre بعربي بفارسية دنقا جرى ناهيد بيجن زهرة عربية بفارسي جرى ناهيد بيجن ناهيد بيوناني جرى أنا يعني أفروديت بيجن تانرشا يونانية أفروديت Aşk tanrısı çiğ. Sabah yıldızı diyeceğim. Ere sabah yıldızı işte evya Zöhre. Serka berbanga sıved bejin ya. Serka sıved. Ere. Ya emcerad bejin serka sıved. Ya Arap ben Zöhre. İranî ben Nahid. O Yunanî ben Afrodit. Ne yanlış mı musab bejin. 134 عورتی را زهره کردن مسخ بود پیرکی که یعنی مر مسخ یعنی اوی بکه زهره اویا مسخه خاک و گل گشتن نمسخ است ای عنود یعنی که مر به خالی و چامور اویا مسخ نینه ای انسان معاند اگر گل که مثلا دوی داره شبه چامور به yani musat mana kirne yani piraki gava ko be zöre mesela be sirkahane aslında bir ne ku terakiye jera belki meshe ama insana ki ku be khali çamur ve ki Hazreti Adem khali çamur insan salin min hama insan salin gut beje ma khalq kiriye
أبيا نمس خست أي عنود يعني أي إنسان معاند أبيا مسؤولين أظن دمك بمرة وهرب بأخ أوجي نبقى آخ يعني جا أوكي هي مثلا موتوا قبل أن تموتوا هي أو يجي هي يعني هي مرو نمرية مرو خب بمرينة هي مرو نبي خالي مرو خب كخالي كرمانجية مدى كرمانجية مدى بيجن مثلا ها موتوا قبل أن تموتوا سانكي حديث روايات دبان هري چاوا كرمان كردية مدى بيجن فلان كسي خوش فلان كسي را كرا آخو خالي يعني پر زيادة جرا حرمت كرو زيادة قيمة دايكي وخل باري تنكر يعني نبس أزران ونزانم بس بينصدو 534 مخان اماتم 535 تمام أصابكم الله خير كثيرا برأينا الله